tugiye gusoma disikuru yo mu rurimi rwacu, ariko kubera ko tubwira ababizi muri uru rurimi, twebwe twagerageje kubihina, twabirambuye muri uru rurimi kuko tubwira abanyamahanga batabizi. Rero niyo mpamvu wenda ibintu bimwe mwumva twabihinye. Reka mbere yo gukomeza turahera ku mateka magufi. Dusubiye inyuma mu mateka, dusanga abanyamurenge barageze ku butaka bwaje guhinduka igihugu cyigenga cya Kongo mbere y'umwaduko w'abazungu, ariko kubera kwikunda no gushaka kubaheza ku byiza by'igihugu cyabo, amoko aturanye nabo muri Kongo yakunze kuvuga ko ubwenegihugu bwabo bushidikanywaho, bigatuma rimwe na rimwe bafatwa nk'abanyamahanga ku butaka bw'abasekuruza babo. Ibyo byagize ingaruka zikomeye cyane ku mibanire y'abanyamurenge n'abaturanyi babo. Amateka yanditse atubwira ko abanyamurenge bageze ku butaka bwaje kwitwa Kongo kera cyane, kandi akavuga ko bageze mu burasirazuba bwa Kongo mbere y'amoko menshi baturanye, kuko muza kubyumva. Ku rugero, umukurambere witwa Sebugabika yageze mu kibaya cya Rusizi mu kinyejana cya 15 kubera impamvu z'ubukungu n'izijyanye no gushaka inzuri z'inka. Abakomoka kuri byinshi, umwe mu mirara minini y'abanyamurenge yageze ku butaka bwaje kwitwa Kongo hagati y'umwaka w'1510 n'1543. Abasekuruza b'abanyamurenge benshi bageze mu kibaya cya Rusizi mu gihe cyiswe icy'inzara y'ibirayi yabereye mu Rwanda no mu Burundi byo hambere. Iyo nzara yabaye hagati y'umwaka w'1746 n'1802. Muri icyo gihe nibwo abapfurero, cyane cyane abo murara w'abahamba utwaye ubwami bw'abapfurero ubu, bari bagituye mu misozi iri hafi y'aho bakomoka, Iburenyi n'Irwindi. Kandi nko mu 1880 nibwo batangiye kugenda buhoro buhoro berekeza mu kibaya cya Rusizi ahari hasanzwe hatuye abanyamurenge. Icyo gihe abanyamurenge bari bamaze kugera hitwa Murenge nyirizina, kuko bahageze mu 1850. Kandi igihe abanyamurenge bari igakamba mu kibaya cya Rusizi hagati y'umwaka w'1746 n'1802, i Remera, umurwa mukuru w'ubwami bw'abapfurero, hari hatuwe n'umutwa wo mu Rwanda rwo hambere witwaga Karemera, wari ushinzwe kugemurira ubwami bw'u Rwanda impu z'ingwe. Kandi birashoboka ko uyu Karemera ari we sekuruza wabagize umurara w'abaremera baje kwihindura abapfurero. Ikindi kintu kidashidikanywaho nuko igihe abanyaburayi bageraga muri Afurika, abanyamurenge bari bafite umutware gakondo witwaga Kayirasagitwe, watwaraga kuva Imurenge kugeza muri Sange n'Ikigoma no gukomeza kugeza ahitwa Igatyazo n'Imuhanga n'ahandi mu bice bya Gatobwe. Ubwo bwami bwakuweho n'abakoloni, aho abo bantu bahabwa ubwami bw'abapfurero hari mu 1933 igihe cyo kuvugurura ubuyobozi. Mu myaka y'1881 kugeza mu 1884, abakurambere b'abanyamurenge bari bamaze gukwira muri sheferi y'Abavira, aho bari bamaze kubaka imihana myinshi irimo ahitwa mu Igaryi, ku Munanira, mu Gishembwe, ku Gataka n'i Karongi, muri Groupe Mabudurege yavanyweho mu 1953. Bari bagize 86% by'abaturage bose bari batuye muri ako gace. Tubibutse ko muri icyo gihe mu kinyejana cya 19
ni ukuvuga hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo inani na rimwe n'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda n'icyenda, aribwo abanyamurenge bagiye muri Haut Plateau kuragirayo inka zabo. Umushakashatsi George Weiss yerekana ko ako karere ka Haut Plateau katari karimo abantu, mbese kari akarere katagiraga nyirako. Ibi bivuze ko abanyamurenge aribo bageze muri Haut Plateau mbere y'Ababembe, Abafurero n'Abanyindo. Ibijyanye n'itotezwa n'amakuba abanyamurenge bagiye muri Kongo, ivangura n'akarengane abanyamurenge bakorerwa muri Kongo batangiye kubikorerwa n'abakoloni b'Ababiligi ubwo bakuragaho sheferi ya Kayira, bityo abanyamurenge n'ubutaka bari batuyeho bigashirwa mu bwami bw'Abafurero. Ibi byatumye amoko aturanye nabo atangira kubafata nk'abanyamahanga muri Kongo kubera gutakaza ubutaka bwabitirirwaga. Nyuma y'igihe gito umutwe wiswe Murere uvutse wibasiye abanyamurenge cyane, urabica no kubanyaga amatungo yabo. Ibi byatumye bawibuka ndetse bamwe babaye abarwanyi bawo, ariko nanone wakomeje kubatoteza biza gutuma bawuvamo bahungira muri leta. Dore ubwicanyi uwo mutwe wa Murere wakoreye abanyamurenge. Ku itariki 19 z'ukwa kabiri mu 1966 abarwanyi ba Murere bishe bakoresheje imipanga abagabo 16 ahitwa kuri Kirumba mu karere ka Bijombo. Ku itariki 16 z'ukwa munani mu 1966 abagabo b'abanyamurenge 6 bishwe n'abajenisi cyangwa se n'abarwanyi ba Murere ahitwa ku Gatongo muri teritwari ya Fizi. Muri icyo gihe abandi bantu 45 biciwe mu mihana itandukanye bishwe n'abarwanyi ba Murere. Saba abanyamurenge gusa bishwe n'abajenisi, kuko hari abandi benshi bagiye bicirwa ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye, kuva Murere itangiye kugeza itsinzwe burundu ikava mu ishyamba mu mwaka w'1986. Nyuma yo gutsindwa kw'inyeshyamba za Murere mu 1968 amoko y'Ababembe n'Abafurero n'Abavira n'Abanyindo yari yarashigikiye Murere, yarakariye abanyamurenge cyane, abashinja ubugambanyi, avuga ko aribo batumye Murere itsindwa kuko abagiriye b'abanyamurenge bayirwanyije cyane kugeza itsinzwe burundu. Byatumye abayobozi barimo Renge Rugaza umwami w'Abavira n'abayobozi batandukanye ba sekiteri za teritwari ya Fizi b'Ababembe barimo witwa Mutaka, Kirinda, Kisasu, Gitongo na Kisari bacura umugambi wo kwambura abanyamurenge ibyangombwa byabarangaga hagamijwe kubirukana muri Kongo. Ishyirwa mu bikorwa y'uyu mugambi mubisha wo kwambura abanyamurenge ibyangombwa cyangwa se amabugu ryahereye ku banyamurenge babaga kuri Kiriba, bakoraga mu ruganda rw'isukari rwabaga kuri Kiriba. Abo bagabo barimo nyakwigendera Muzehe Tahiro w'Abasinga na Nyarushumba w'Abasama. Nyuma yo kubaka ibyo byangombwa bahawe udupapuro tubaranga mu gihe cy'amezi 3, babwirwa ko ayo mezi agomba gushira bageze iwabo mu Rwanda. Ibi byatumye abanyamurenge bahindura izina biyita iri zina ry'abanyamurenge mu rwego rwo kwitandukanya n'impunzi zo mu Rwanda zari muri ako karere icyo gihe. Mu mwaka wa 1990 habaye igikorwa cy'ibarura cyari kigamije gutandukanya abazahirwa n'abatarabazahirwa, kandi iki gikorwa cyagarukiye gusa mu turere dutuwe n'abitwaga Abanyarwanda, ni ukuvuga Abatutsi cyangwa se Abarwandafone bo muri Nord Kivu n'Abanyamurenge. Ibi byateje ibibazo byatumye hapfa Shefu Rukamirwa
wiciwe ahitwa mu Gipupu, ndetse byateye n'ifungwa y'abanyamurenge benshi bari muri Byura ho muri Katanga. Kubera iryo vangura mu 1991 abanyamurenge n'abandi batutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakuye mu nama y'igihugu yiswe Conference Nationale Souveraine kubera kubita abanyamahanga kandi atari byo. Mu 1995 inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho ya Zaire y'icyo gihe yashizeho komisiyo yari ishinzwe gukora iperereza ku bijyanye n'ibibazo by'impunzi zari mu ntara za Kivu. Nyuma y'iryo perereza iyo komisiyo yaje gufata icyemezo gisaba ko abanyamurenge birukanwa muri Zaire kimwe n'impunzi z'u Rwanda zari zihageze vuba. Mu kwa munani mu 1996 guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yagiye uruzinduko rudasanzwe mu Minembwe aherekejwe na Bwana Leonard Nyangoma n'abandi bayobozi batandukanye ndetse n'abasirikare bitwaga abasarm, bitwaga ko ari uruzinduko rusanzwe, ariko mu by'ukuri byaje kugaragara ko bwari ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bwategurwaga, kuko nyuma y'ukwezi kumwe gusa abanyamurenge barenga 200 babaga inganji barishwe. Nyuma y'ibyumweru bike vice guverineri Rwabanji Rwasingabo yahaye abanyamurenge ultimatum y'iminsi 6 ngo baye bavuye muri Zaire ngo baje wabi Rwanda. Ayo yaje kuba intangiriro y'intambara ya FDL. Intambara nayo yateje ubwicanyi bukabije ku banyamurenge, cyane cyane abari abiciwe Baraka, Ikabera no mu Rweba, kwa Mbogo no mu Kamanyura. Mu bishwe hari harimo abagabo, abagore ndetse n'abana. Abenshi bajugunywe mu kiyaga cya Tanganyika, abandi bicishijwe imipanga. Abagore n'abakobwa bishwe bamaze gufatwa ku ngufu. Abana benshi bajyanywe iminyago muri Tanzania kugeza n'ubu baburiwe irengero. Ubwicanyi abanyamurenge bakorewe igihe cy'intambara ya RCD. Abanyamurenge si b'inkomoko y'ubwigomeke bwa RCD, kuko igihe yatangiraga yari yobowe na Profesa Wamba Diawamba utari umunyamurenge. Kuvuka kwa RCD kwatumye abanyamurenge amagana menshi, abasivile n'abasirikare bicwa ahantu hatandukanye muri Kongo, kaho aribo batangije uyu mutwe. Ubwicanyi abanyamurenge bakorewe mu Gatumba. Mu Gatumba ni mu Burundi, igihugu cigenga gifite abashinzwe umutekano barinda abaturage bacyo n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu. Ariko mu ijoro yo ku itariki 13 ukwa munani mu 2004 abasivile bagera ku 152 b'abanyamurenge biciye mu nkambi iruhande rw'ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi 100. Ikidashidikanywaho nuko abishwe bazize kuba abanyamurenge, kubera ko muri iyo nkambi hari harimo abarundi basubiraga mu gihugu cyabo ariko batishwemo habe n'umuntu n'umwe. Kuva mu kwa kane mu 2017 mu karere ka Ho Plateau muri teritware za Uvira, Fizi na Mwenga aho abanyamurenge batuye harabera jenoside ikorerwa abanyamurenge ikozwe n'imitwe itandukanye y'abamayimayi n'inyeshamba zo mu Burundi zo mu mutwe wa Red Tabara zifashwa na leta ya Kongo. Intego nyamukuru yari igamijwe n'iyo mitwe kwari kwirukana abanyamurenge muri Kongo. Uwo mugambi abanyamurenge bamaze kuwitanga bakirwanaho nibwo iyo mitwe yatangiye kubakorera jenoside. Muri uwo mugambi mubisha wo gutsemba no kurandura abanyamurenge muri gakondo yabo, abasirikare ba leta FRDC bawugizemo uruhare runini kandi rutaziguye. Ibyavuzwe muri raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo yo ku itariki 10 kwa gatandatu mu 2021 aho isobanura neza kuri iyi ngingo, kubera ko yagaragaje nta gushidikanya ko abasirikare ba FRDC bagize uruhare mu bitero
no kwiba inka z'abanyamurenge. Dore imbonerahamwe yerekana aho umugambi wo kwirukana abanyamurenge muri gakondo yabo ugeze. Agace ka Minembwe ni muri Fizi, byibuze imihana irenga 130, murambabarira, byibuza imihana irenga 60 yarasenywe rwose kuva mu Rugezi kugera mu Karingi. Hano uyu mugambi wagezweho ku rugero rugera kuri 70%. Agace ka Mikarati, Kabara na Kamombo ni muri teritwari ya Fizi, imihana yose yarasenyutse, abaturage benshi bahungira mu mahanga, abandi bake bahungira imbere mu gihugu. Ako karere karasenyutse ku rugero rungana n'100%. Agace ka Bibogobogo muri teritwari ya Fizi, imihana hafi ya yose yarasenywe, yasenywe ku rugero rungana na 90%, kuko hariho abaturage bake bari mu nkambi. Akarere ka Bijombo muri Buvira, uretse imihana yo kwirango, kuri Nyakirango, ku Mugeti, mu Masoro, kwa Tahiro, ku Murambya, ni ukuvuga imihana 7 mu mihana nibura 100 yari hari imbere y'intambara, indi yose yaratwiswe, kandi abari bayituyemo bataye akarere. Aka karere kasenyutse ku rugero rugera kuri 98%. Akarere ka Rurambo ni muri Uvira, mu baturage 12,000 bari batuye muri ako karere mbere y'intambara, hasigaye abaturage bagera ku 100 gusa, babayeho barinzwe n'ingabo za MONUSCO ahitwa Igahororo. Umugambi wo gusenya aka karere wagezweho ku rugero rungana na 99.9%. Naho kubijyanye n'ibyangiritse, tutavuze ibikorwa remezo nk'amashuri n'amavuriro n'insengero, hanyazwa amatungo menshi agizwe n'inka zibarizwa mu bihumbi byinshi zanyazwe cyangwa zishwe. Inka zanyazwe zibarirwa mu bihumbi 500. Hanyazwe n'amatungo magufi nayo adafite umubare. Muri jenoside hapfuye abaturage b'abanyamurenge barenga 500. Abacitse ku icumu bari mu mihana mike aho batuye, babangamiwe n'ibitero bihoraho by'imitwe yitwara gisirikare ya Mayimayi hamwe n'inyeshamba zo mu Burundi zo mu mutwe wa Red Tabara. Abanyamurenge birukanwe iwabo baba mu nkambi z'imbere mu gihugu, nta mfashanyo bahabwa, bigatuma bagira inzara n'indwara zikomoka ku mirire mibi kuko badahinga. Abagerageza kugera nko ku birometero 2 bavuye mu nkambi aho barinzwe n'abasirikare, bagabwaho ibitero na Mayimayi bakicwa. Abagabo n'abasore b'abanyamurenge bagera muri 60 bafungiwe ubusa muri gereza zitandukanye z'Ibukavu ni Kinshasa. Turangije dusaba leta ya Kongo gufata ingamba zikwiriye zo kurinda abanyamurenge bakorerwa jenoside. Ni jenoside ikorwa gahoro gahoro. Turanasaba umuryango mpuzamahanga gusaba leta ya Kongo kurinda umutekano w'abanyekongo bose ntavangura. Asante sana. Tunaomba kuongea kwa muda mchache kwa sababu muda pia unasonga sana. Lakini sasa tulikuwa na mengi ya kuongea kwa sababu huzuni ni mingi. We have a very big huzuni. Asante sana kwa wale ambao wanatoka kutoa ushuhuda ama speech. Shukuru sana our community sababu ya kuwa hapa. Umefanya vyema kwa sababu ya kuja, umeonyesha upendo, ushujaa.
Briefly, nitaenda straight on the point, niwaambie watu wangapi wamekwisha kufariki mimi nikiona. Hata kama wengine siwezi wakumbuka kwa sababu numbers is a very long. Wachache ambao nitakumbuka wacha niwaambie vile walikufa. Kongamano hili kiini ya hii kongamano ni kwa sababu ya kukumbuka wenzetu waliotuacha na wamekufa kifo mbaya sana. Since 2017. Na testimonies walisema na wamefanya vyema. Let us start. Ni habari si ya furaha, ni habari ya huzuni. Hata mimi nimehuzunika sana. Wacha niwaambie marehemu ambao mimi nawakumbuka. Tariki ya 18 mwezi wa 4 2020. Tarehe 18 mwezi wa 4 2022. Mai walikuja wakaua wamama ambao walikuwa wameenda kutafutia watoto chakula kwa mashamba zao. Walikuwa wamewekwa pale pamoja na njaa ilikuwa mingi. Wamama walikuwa mashujaa, akasema hatuwezi kufa pamoja na watoto, wacha tutoke tuwatafutie chakula. Wametoka ili waende kutafutia watoto chakula. Mzee mmoja aliwasindikiza. Wamama hao walikatwa wakiwa kwa shamba pale panaitwa Kivumu. Mkumbuka Nyamiza Francine na Mtarutwa pia Ziraj. Wamekufa kifo ambayo ni cha huzuni. Kifo cha huzuni. Kilichoshangaza sana hapo karibu na shamba kulikuwa kamp ya soja FARDC. Yule ambaye alitoroka aliwaona askari ya Kongo ndio walitanguliza kukuja, then after Mai pia imekuja. Waliwaua kifo ya maajabu ya kushangaza. Walirepa wamama, walikatwa na panga. And then they took their pictures and sent them on social media. Sisi tunahuzunika kwa sababu kabila la Mlenge kuuawa moja kwa moja. Wauaji wanakuja wanaua wamama. Labda wakiwa wazee tungesema labda nyinyi huwa mnadhulumiwa kwa sababu labda mnaitwa nyinyi ni watu wana support politicians, lakini sasa kuua wamama ni mambo ya kushangaza. Na government inaangalia. Kwetu sasa kuna MONUSCO. Kinachotushangaza sisi wako na every kind of weapon but they do nothing. Hata watu kufa. Sasa patrol yao ni around their houses. Hakuna kilio ambacho walikusaidia.
Unless maybe don't fresh air ya huko kwetu ambayo wanafuta kwa sababu ni hewa nzuri ya miti ya maji, hiyo ndio kazi wameenda kufanya. Tariki ya 30 kwezi kwa gatandatu. That year, June, FARDC yarashe abagore bane. FARDC ilishutu wamama wanne N'umwana mutoya na mtoto mchanga. Mu gihe bari bagiye gusenga. Na wale walikuwa kwa chumba cha maombi. Abagabo bamaze kwicwa. Wale wazee walipouawa. Abasore bamaze gufungwa. Wa vijana walipoenda prisons. Mihani maze kusenguka. Vijiji vilipungua ama kunyanyaswa hivyo. Abamama baratekereza baravuga ati twe nta yindi paro dufite reka twibumbire hamwe tuze gutakira Imana. Wamama walikaa wakasema, je, wimbo yetu ni nini? Wacha twende kwa chumba cha maombi, twende kumlilia Mwenyezi Mungu. Bagiye ku musozi bose. Walienda kuomba juu ya mlima. FARDC iyo yabarashe ibarashwe na Maimai. FARDC hiyo ni askari ya Kongo, iliwashoot, hawakushutiwa na Maimai. Abamama barapfa. Wamama walikufa hapo. Abamama harimo Nyantabara ni mmoja wao. Nyamuhoza Bibiana ndamwibuka. Nyamuhoza nakumbuka mmoja wao pia. Roy Mituzo ndamwibuka. Roy Mituzo nakumbuka yeye. Nyantonesha wasizinga na Buhicha. Nyantonesha ambaye waliua akawacha mtoto mchanga. Iyo ni FARDC yakoze ibyo mu gihe ari yari kutureka. Hiyo sasa ni government ya Kenya ama government FARDC. Tariki ya 12, tariki ya 9 kwezi kwa 12. Tarehe 9 mwezi ya 12 2021. Murite ya gahinda. Ni mambo ya uzuri. Kamizole Joseph yiciwe mu Rwema. Kamizole Joseph aliuawa kwa Rwema. Ari kumwe na bagenzi be bavana mu modoka. Na alikuwa na soldiers wengine hapo kwa gari, akatoa kwa gari. Bamubwiye ko bagiye muri mission ya gisirikare. Walimwambia wanaenda mission ya askari. Kandi ni officier ntabwo ari alikuwa ofisa. Yari escort kwa nta nazi n'ibyo shebuja giye gukora. Yeye alikuwa ofisa pia. Yiciwe mu Rwema kuwe mu modoka na Maimai. Alitolewa ndani ya gari na akauawa na Maimai. Bamwica bamuteye amabuye. Sasa aliuawa akitupwa mawe. Baramutwika. Ameunguzwa. Baratemagura inyama ziwe bazirishishwa. Wamemkatakata na panga hadi wakala mwili wake pamoja na chakula kingine. Abandi basirikare bareba. Na askari walikuwa wanaangalia macho yao. Kubera ko atari ubwoko bw'abanyamurenge ntacyo bigeze babikora kandi ari umusirikare wari. Kwa sababu askari walikuwa hapo. Birababaje. Aho umuntu yicwa agatwikwa akarya akaribwa. Ni mambo ya kushangaza kwa sababu mtu anakatwa na panga na anakuliwa kama nyama. Azengurutswe n'ingabo za gisirikare. Askari walikuwa hapo. Dufite abasirikare benshi keza aho ngaho bari mu gisirikare cya Kongo muri FARDC. Tuko na askari wengi sana kabila ya Wanyamulenge wako hapo Kongo. Ariko ntabwo bahabwa agaciro. Lakini hawana thamani, hawachukulii kama ni askari ya Kongo. Bicwa urupfu rubi. Waliuawa vibaya sana, tena vikali. Turabizi cyane. Tunajua sana. Abandi barahohoterwa buri munsi. Wengine wao walidhulumiwa kabisa. Njyewe ni victime w'umwana umwe muri abo. Mimi sasa ni mmoja wao, mtoto mmoja wao. Papa wanjye yakoraga mu nzego za gisirikare. Baba yangu sasa alikuwa pia part of hao watu wanafanya kwa serikali. Ndabivuga bihagaze. Mimi naongea yale nimeyaona. Yarabishoboye. Alikuwa ni shujaa kwa yale. Ariko ntabwo yigeze ahabwa agaciro. Lakini hajachukuliwa kama alikuwa kiongozi. Yakubiswe ibyuma. Yeye
pia alichoma na visu, alichoma visu yakubiswe ibyuma. kugeza n'uyu munsi wa none. Until today huyo baba akona hizo shida, afite hicho kibazo chini, akona hiyo shida kubwa sana, baba yangu mzazi. Ni wengi bishwe kuzitazwi, ni wengi sasa walikufa ambapo hatukujua. bageze aho babona ko kubarasa bigaragara bizwi ko aribo bambishe, waliona ya kwamba labda kuwashoot na silaha, waliona labda hiyo ni rahisi. batangira kubagurira dufite ibihamya babicisha isumu nk'abategekera. Tuko na witness waliwaua kabisa vibaya. Ni wengi bana, ni wengi wako pia wako hai. ukwezi kwa gatandatu 2022, mwezi ya 6 2022, Tayoberwa yishwe hari Kalima bakutwika. Tayoberwa alichoma pia akiwa Kalima. Musevile wali waragiye gushaka, alikuwa ni civilian, alikuwa anaenda kutafuta chakula ya watoto. baramwica, huyo baba aliuawa kama nyama, baramutwika, baramuca, alichoma pia akakuliwa kama nyama ya ng'ombe. Tuzamwibagirwa, Hatujawahi kumsahau. yazize kwa Umunyamulenge. Yeye alikufa kwa ajili ya kuitwa Mnyamulenge. Uwo bari kumwe nawe, yule ambaye walikuwa na yeye, benshi batawe mu nzuzi, wengi sasa walitupwa kwa maji. ko nukuzira ko twaremwe. Hiyo sasa walikufa hivyo kwa sababu vile vile umbile sasa la Wanyamulenge ndio wanaitwa Wanyamulenge. Ukwezi kwa gatatu tariki 8, mwezi ya 3 tarehe 8 mwaka huo, kwa 8 tariki ya gatatu, mwezi ya 8 tarehe 3 2021, 2021, yes, 2021, Mukiza Bukuru Alexi, Mukiza Bukuru Alexi yafungiwe muri kontineri. Yeye aliwekwa kwa container akiwa mzima. Yitwa Nikoni. Sasa alichapa viboko until he died. Ninza na mshuke kwa muri container. Na njaa pia na hiyo joto ya kuwekwa ndani ya container. Yasize kwa Mnyamulenge. Alikufa kwa sababu ni Mnyamulenge. Lakini cha Mukiza. Kuna kile ambacho kilimuua kingine isipokuwa alikufa kwa sababu ya kuwa Mnyamulenge. Mwezi wa 6 2021, Ishwe Nyamukobwa Jantiye. Nyamukobwa Jantiye aliuawa. Yarashwe na FARDC. Alishutiwa na FARDC area ya Rurundi. Ilikuwa mchana kabisa kwa wakati. Huyo ni mama ambaye aliuawa. Tariki 9 tarehe 9 FARDC ishe Gaza. FARDC ilimuua Gaza. Rugira umunyeshuri wigaga mu mwaka wa 8. Rugira student alikuwa anasoma class 8. Bamutemaguye bageraho batemagura n'itsinda. Alikatwa na panga vibaya tena vikali sana. Mu Minembwe yaragirika. Minembwe alikuwa sasa kichunga ng'ombe zao. Umwana mutoya, mtoto mdogo sana na mtoto mchanga waruragirika aratemagurwa. Alikuwa akichunga ng'ombe zao akakatwa na panga. Mtoto mdogo hakujua chochote, basi alikatwa kata. Sasa aliuawa akiwa mtoto mchanga. Na alikatwa na askari mmoja wa FARDC. Wale ndio sasa tulikuwa tunasema wanachunga, wanatuchungia security ama wanaguide sisi. Watu wale ndio sasa wauaji. Tariki ya 15 mwezi wa 12 2022. Tarehe 15 mwezi wa 12 2022. FARDC ishe Yagabo Butare imusanze mu murima. FARDC ilimuua Yagabo akiwa shamba. Yari yagiye guhinga. Alikuwa ameenda kulima. Umusanga ziramurasa. Zilimpata huko zimemuua. Tariki ya 7, tariki ya 11 mwezi wa 7
tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huo 2022 Muzima aliuawa pia na FARDC akiwa kwa nyumba hapo, akauawa pia vibaya. Mvua ilipata hapo Madegu, alikuwa sasa amekimbia mvua akiwa pahali, zimempata hapo, zimemuua. Ilikuwa mchana, watu wote wakiona. Sasa MONUSCO ilikuwa hapo pia ikiona. Mambo ya kushangaza na mambo ya huzuni. Mwezi wa 9 2022 kuna wazazi wetu wengi waliuawa wakiwa kwa malisho ya ng'ombe. Nakumbuka mzee ni baba yangu mkwe mimi, Muraj sana wa Rutaganda, Sewaragirwa wa Mafirigi, wameuawa wakilisha ng'ombe zao. Wengine wao walifungwa na kamba, wamekatakatwa na panga kama ng'ombe. Sasa walichukua ng'ombe zao after kuua watu. One victims were running from there. Tuko na yeye hapa Kidurai, hata yeye pia ni shahidi. Serugaba Kimeme wa area ya Rurundu na Pastor Budederi waliuawa pia wakilisha ng'ombe zao. Serugaba ni mtu ambaye anaongea ni bubu tuseme. Yeye hata hajaongea kwa sababu wako wanaongea. Lakini aliuawa kwa sababu yeye ni Mnyamulenge. Hapo ni katikati sasa ya FARDC. Mai ziliweza kuwaua mashujaa, madaktari jamani. Vijana wa Nyamulenge ambao walikuwa wamesomea daktari walienda kusaidia wenzao ambao walikuwa vibaya. Alafu sasa waliuawa pia kwa njia. Because wasiende kusaidia hao watu ambao walikuwa wameumia. Kuna wazee wengine sasa juzi tu waliuawa. Walikuwa hapo Kirungo wakienda kwao, waliuawa kabisa hata mmoja hiyo. Ni baadhi ya yale ambaye alitupea situation of the day, alijaribu kutupea. Hakuna njia yoyote mtu anayeitwa Mnyamulenge, yani hakuna njia leo tunaweza penya hapa la kuna kabisa. Alijaribu sasa kupenya ili waende sasa kuangalia familia zao. Lakini waliuawa kwa njia. Ruyenzi wa area ya Viziba, Rumaraninda wa area ya Nyabihu, na wale ambayo sasa walishutiwa wako hapo hawajakufa na hawajapona, wako vibaya. Kusema ya kwamba hakuna hata njia ndogo ya kupenya ili mtu aende kutazama ama kuangalia familia zao. Hakuna pia njia ambaye iko kwa sisi Wanyamulenge kwa sababu sasa ya kutoroka vita ili labda tujoin refugees kwa nchi zingine. Example huku Kenya. Rugazura yule pia ameuawa akiwa nyumbani. Pia aliuawa na FARDC.
mwezi wa 9 2019 2019. Rutiriza aliuawa akiwa market ya Mikeke hapo. Aliuawa sasa na FARDC kumshuti. Alikuwa ameendea nunue chumvi ya kuweka kwa chakula ya watoto, anunue sabuni, afue hata nguo, lakini yule aliuawa kama nyama. Tarehe 26 mwezi wa 8 2019 Mugunga Mutebutsi aliuawa pia. Nyaju Segabiro pia waliuawa. Rabani alikuwa Mibunda Itombwe. Hao pia waliuawa wakinunua chakula ya watoto. Kumaanisha Nyamulenge sasa hana hata njia kidogo ya kutoka kwa nyumba aende angalie atafutie watoto kila ambacho watakula. 28 mwezi wa 7 2022 FARDC ilimuua huku Muhoza Mungu, lakini aliuawa. Tarehe 2 mwezi wa 9 2022 FARDC zilimuua Mcho na alikuwa ni polisi, aliuawa hapo Minembwe Central. Huyo ni mmoja baadhi ya wale viongozi sasa wa government. Aliuawa na government yake. Aliuawa kwa sababu yeye ni Mnyamulenge. 28 mwezi wa 5 2022 FARDC sasa iliwapiganisha kambi ya refugee ambayo iko Mikenge. Imeua watu 6 walishutiwa. Waliwashuti, moja alikufa hapo hapo, wengine 4 sasa they are physical disabilities. Uzia ndiye aliaga. Hiyo ni government ya Kenya na FARDC ambayo iliwaua. Government ya Kongo. Sorry, government ya Kongo. Tariki ya 23 mwezi wa 6 2021 FARDC ilimuua Nzabinesha. Yeye aliuawa akiwa hapo kwa gate ya general wa FARDC akiwa. Huyo ni civilian tupu kabisa. FARDC ilimuua hapo kwa macho ya wengine askari. Yeye alikufa kwa sababu yeye ni Mnyamulenge. Tarehe 30 mwezi wa 6 2021 FARDC mpata Bitwenge Madegu Central. Hata yeye aliuawa kwa sababu yeye ni Mnyamulenge. Tarehe 4 mwezi wa 9 2021 Maimai zilimuua Ndaisaba Runezerwa. Kagigi Tabimbirwa pia aliuawa. Zaira Nyamasomo pia mmoja wao. Waliwapata kwa vijiji hapo. Hawakuwa kwa vita. Walikufa kwa sababu ni Wanyamulenge. Tarehe 15
kwezi kwa gatatu 2021 mwezi wa 3 2021 Kahororo. Maimai zishe Sofia ya Marira. Maimai zilimuua mama Sofia. Zimo tuikie mozi. Zilichoma nyumba yake na akaungua. Zichana mtungani. Zikamuua mtungani. Kazingo na Dasimu. Kazingo pia Dasimu wameuawa hapo. Huyo ni baba na mtoto wake. Wameuawa siku moja kwa sababu wao ni Wanyamulenge. Tarehe 10 mwezi wa 3 2021 Rusigamanzi Mugunga Sado FARDC walimuua. Bigaraba Kagabika pia. Zakari Alen Munyampara bavuye mu isoko mu Rusenda. Walikuwa pia wanatoka market ya Lusenda. Aha ni Ubembe. Hapo sasa ni Ubembe huko Bibokopoko. Nizera ko Munyakarera za kubisobanura neza nkuko bikwiye. Najua ya kwamba kuna moja wenyu atakuja kutafsiri haya maneno vile vile yako. Bavuye ku isoko. Walikuwa wanatoka kununua chakula ya watoto. Shaki by'abana barya. Kutafuta chakula ya watoto. Bicwa kwa Abanyamulenge. Wamekufa kwa sababu ni Wanyamulenge. Tariki ya 23 z'ukwezi kwa 4 tarehe 23 mwezi wa 4 2021 Gahororo hishwe Munyamahoro Rwinikiza. Kahororo wameua Munyamahoro Rwinikiza. Byiringiro Buhiga pia aliuawa. Kagigi Rutabagisha. Kagigi Rutababisha. Porana Rudahirwa pia aliuawa. Kabuti Musafiri Kabuki. Matayo Mudakuka pia waliuawa. Rusi Madame Rusengo. Madam huyo Rusi aliuawa pia. Bazize ko ari Abanyamulenge. Because of being called Banyamulenge. Tariki ya 6 tarehe 6 kwezi kwa mbere mwezi wa kwanza tariki 21 2021 yeah 2021 sorry yes igitero cha FARDC ilikuja kwa wingi. Nabo bafatanyije bateye umuhana wo kuri Gongwa. Na wale supporters wao waliingia sasa Gongwa area pia wakapiganisha hao watu. Bicha Sekaganda Osea aliuawa hapo. Gasuzuguro Osea pia. Na Joseph Kanyarwanda Joseph pia. Bazize ko ari Abanyamulenge. Kwa sababu ni Wanyamulenge pia. Tariki 26 z'ukwa mbere 26th January 2021 2021 gitero chongeye kuza kuri Gongwa. Vita pia iliinuka hapo Gongwa. Bicha Munyakazi Muhorana. Wamemuua Muhorana Munyakazi. Nambangusi Rwihangana pia aliuawa hapo. Bazize ko ari Abanyamulenge. Waliuawa kwa sababu they are just Banyamulenge. Tariki 29 29 kwezi kwa 5 2021 mwezi wa 5 2021 Bishwe Nsengiyumva Jean aliuawa. Seruziga Mudahaga pia aliuawa. Mutanga Mucho pia hapo aliuawa. Pastor Masofi pia. John Bzamungu aliuawa. Bzamungu Bugabo pia. Na huyo alikuwa mtoto mchanga wa miaka 5, 5 years old. Mtoto wa miaka 5 yishwe bamutwitsa ari muzima. Aliungua akiwa hai. Akiwa mzima kaunguzwa. Irene Ndayari w'imyaka 4. Irene alikuwa na miaka 4. Yatwitswe ari muzima. Alichomwa akiwa mzima. Mambo ya huzuni sana. Ufata umwana mutoya. Kuchukua mtoto mchanga kama yule Irene wa miaka 4. Nzira karenga nitaba. Sasa ni yule ambaye ana hatia. Mtoto ambaye ana hatia kabisa. Barabatwika. Waliunguzwa kama nyumba.
bazize ko ari Abanyamulenge. Sasa waliunguzwa kwa sababu hao ni watoto wa Wanyamulenge. Tariki ya 14 ukwezi kwa 10 2021 Tarehe 14 mwezi ya 10 2021 Maimai yateye Bibogobogo. Maimai ilikumba sasa mji wa Bibokoboko, pia zisha abaturage bakurikira zimeua wakaazi wafuatao mu Bibogobogo: Bibokoboko, Muzuri Adolphe Muzuri, Mukiza Sebujuki Mukiza, pia Kajonga Muzehe Rwanjara Kajonga, Ananias Byabagabo Ananias, Madame Nyiratonde Madame Rwanjara Raheli Rwanjara na Reverend Pastor Hekima Reverend Pastor Hekima Rwanjara, Mama Sankara pia Joseph Bukuru Joseph Willy, Madame Budeyi, Madame Uderi, Madame Semugenzi pia aliuawa. Mugisha Shendo Ezra Mugisha, Karani Musirimu Karani, Gatutsi Nkubiri Gatutsi pia, Nyirankema Rusagara Nyirankema, Rubarira pia aliuawa. Nyamwonde. Asante sana umuhesha amagambo MC, kandi murakoze mwese bitavye uru rubanza. Asante pia kwa wale wamekuja kwa hii mradi, cyane dushimira n'abashitsi bo muri iki gihugu mwadushukuru, pia wageni wa nchi ambao mmetupea nafasi kubana namwe muri uyu muhango. Biratunejeje cyane rwose kuwa pamoja nasi, biratunejeje cyane rwose kubana namwe, metufurahisha sana kuwa pamoja nanyi. Tugiye kubagezaho amateka magufi ibimaze kuvugwa. Tunataka kuambia testimony kidogo ambayo wenzetu wametanguliza kusema. Tubagezeho ibyangiritse ndetse n'ibibazo twagiye duhura nabyo mu minsi. Tutawaambia yale ambaye yameathirika huko kwetu, ndetse tubagezeho na situation actuelle dufite uyu munsi. Na also tutawaambia situation ambayo tunapitia bado, the situation that we pass through. Mbere katuanze tuhepole ku bibazo twagiye duhura nabyo. Tutawapongeza sana kwa yale ambayo tumepata. Tuhapole abari hano n'abari kure mu mahanga badukurikira. Tunawapongeza sisi ambayo tuko hapa na wale ambao wako mbali kidogo. Twese duhumurike, farijikeni. Tuvuka mbere nihuse, nikienda kwa mwendo wa kasi. Tulipozaliwa sisi twavutse kuri regime ya Mobutu. Tulizaliwa sasa, Mobutu alikuwa president, Mobutu Sese Seko huyo kwa mwendo wa Zabanga. Twavutse Abanyamulenge bagize imyaka irenga 400 muri Kongo. Wanyamulenge walikuwa na miaka 400 ndani ya DRC, nchi ya Kongo. Ariko igitangaje sasa yale yanashangaza, twamenye ubwenge dusanga twitwa bashitsi. Sasa tulikuwa na tukiwa watu wazima tunaendelea kuitwa wageni. Imipaka lakini miaka hiyo yote tunaendelea kuitwa the strangers. Ni hose regime ya Mobutu ivuwe ikuweho na Mzee Laurent Kabila. Sasa Mobutu alipopita kunaingia President Kabila, hari muri 1996. Ilikuwa mwaka wa 1996. Juste Kabila ki deklara ko ateye igihugu. Just Kabila alipodenounce ya kwamba ataendelesha mapigano, yateye atari umunyamulenge. Sasa alifanya vita, hakuwa Mnyamulenge, alikuwa anapiganisha pia Wanyamulenge. Igitangaje rero ni kiki? Na iliyo sasa ya ishara iliyo ya kushangaza, agitera guverineri w'intara ya Kivu yahise deklara ko umunyamulenge wese agomba kuva mu gihugu. Sasa governor wa South Kivu alisema ya kwamba Wanyamulenge wote lazima watoke ndani ya nchi ya Kivu. Yabahaye iminsi 7 kutava mu gihugu aricho. He have given them 7 days to leave DRC. Iyo minsi itarashira abantu batangiye gufatwa mu
mu mavile atandukanye. Before hiyo siku 7 sasa watu walianza sasa kushikwa kama wezi, wacha niseme hivyo. Benshi barafatwa barishwa, wengi wao walichukuliwa na kuuawa, wengine walitupwa ndani ya maji, abandi bajanwe kugeza n'ubu tubaraza, wengine sasa walienda mateko hata tujui wameenda wapi. Icyo gihe rero twaziraga ngo nuko Kabila yateye yaturutse kuri hakuna kitu kingine ambacho sasa walishikia watu ni sababu ya mzee Kabila, kwa sababu walisema alitoka South Kivu. Nikaho bari bavuze aho batangirira ariko ibi wari sasa ilikuwa ni sasa walikuwa nataka sasa kianzilishi wakapata sasa. Nihuse Kabila maze imyaka 2 ku butegetsi. Ilipoenda haraka sana hata Kabila kukoka the DRC akiwa na miaka 2. Hapo tindire mbele. Sasa kulikuwa sasa RCD, hiyo sasa ilikuwa ni political part pia. Hiyo RCD yari wewe RCD haikuwa imeongozwa na kabila ya Mnyamwezi. Hiyo yaitwa Wambadi alikuwa kiongozi wa hiyo. Hakuwa kamwe Mnyamlenge. Lakini aliposema sasa tapigana, Mnyamlenge kokote alikuwa alishika. Yule ambaye hajashikwa aliuawa. Since sasa escort of the president waliuawa. 608 soldiers were killed. Hao sasa kianzilishi ilikuwa nini? Kwa sababu wanaitwa Mnyamlenge. Till now no justice. Kwa hiyo vita pia ya RCD jaje kurangira habaye dialogue the end of that war kulikuwa hiyo dialogue sasa ya Sun City. Sasa tulikuwa declare nationality, having a nationality. Nchi zingine ukiangalia sasa vile ambavyo zinajengeka kama mtoto akizaliwa yule ni mwenye nchi kamili. Lakini sasa kwa hiyo dialogue sisi tulikuwa bado tunaomba sasa our nationality. Kwa hiyo sasa kongamano kulikubalika ya kwamba Mnyamlenge ni mkongomani kamili. Lakini sasa mambo ya kushangaza, before tupate nationality na after having that nationality nothing will change. Hakuna kile ambacho kilibadilika kama kilikuwa. Lero twibuse muri 2017 tugiye kuvugaho. In 2017 iho habaye impinduka zikomeye. They were just a big changes. Duterwa n'abamaimai. Sasa tukapiganishwa na kundi la maimai. Bafashijwe na FDLR. Walikuwa were supported with maimai. Bafashijwe na Red Tabara. With Red Tabara from Burundi. Ndetse tuja kumenya ko na FARDC yari bafashe. And we realized that FARDC were just behind. Ico gihe rero badutera. Walipopiga vita. Bate abaturage batabarwanya leta. Sasa walipiganisha civilian. Wale ambao hawana any weapon. Batangira gutwika ibintu. Wakaanza sasa kuchoma makunguza nyumba. Muri imyaka kuva 2017. Since 2017 bamaze gutwika imihana 387 villages were destroyed. Aya ntabwo aramaze self-report. Na hiyo si manyumba, ni areas. Ni mihana. Ni areas ama vijiji. Iyo yose batwitse. Hiyo yote bayitwikaga irimo amakambi ya gisirikare. Walikuwa wanaunguza hizo manyumba na kukiwa soldiers camp. Harimo amakambi ya kulikuwa polisi. Bamaze kwica abantu babasanze mu mazu. Wameua watu wakiwa ndani ya manyumba 800 and above. Abona abagore n'abana. Hao ni wamama, ni watoto wote. Bamaze
bamaze kunyaga inka, wamechukua sasa ng'ombe zirenga umuriro. mafungo more than 1 million pounds. Abanditse iyi disikuru turangije gusomerwa, Wale ambao sasa waliandaa speech ambayo wamesoma bisunze statistique yakozwe muri 2021. waliangalia sasa statistic ya 2021. Nyuma yaho rero After that 21 inka zimaze ng'ombe kwizwa no mingi kunyaga sana. zirenga umuriro. Ng'ombe ni more than 1 million cows. Muri ico gihe That time aba bantu bishwe hao watu ambayo bishwe urufutu rw'agashinyaguro, walikufa kifo ambayo ni habari. benshi muri bo baratwiswe, Wengi waliunguzwa, hari abo babaga wengi inyama. walikatwa na panga, wanakula hata nyama zao kama mwili. turaja kumva mu buhamya bukurikira, Kuja kuwasikiza kwa testimony. abenshi bajana amategeko n'ubu ntituzi irengero ryabo. Wengi walienda matekwa, hata tutajua wako wapi. Uko bigenda niko amadeklarasiyo ya hagati mu gihugu ikangurira abantu kwicwa. Declaration ama propaganda ndani ya nchi zinaendelea, wengi watu. Rero igitangaje tuvuga ngo icyatumye tuvuga ngo hari ubufatanye bwa FARDC. Kilicho cha kushangaza, because we are saying that FARDC was behind of that game. Mwese turi mu gihugu, Sisi wote tuko ndani ya nchi n'abanyagihugu turi kumwe, na wenzetu wa Kenya wako hapa. zoshoboka gute ko imihana 340 yotwiba ingabo z'igihugu zirahari? Viongozi, je, wacha tuwaswali kidogo, inawezekana aje? Sasa area more than 300 villages were destroyed and the government are there alukang it. Izika zirenga umuriro, Na ng'ombe ambao zimechukuliwa ama zimeuawa more than 1 million zaranyazwe zibarirwa mu mihana iri mu nzego zose zimeenda walikula hizo ng'ombe, serikali ikiangalia. guhera kwa guverineri barareba, Governor abakomiseri de zone barareba, au viongozi wengine wako inzego hapo, zose z'iperereza n'iz'umutekano zirareba. yani CID, soldiers, police wako hapo. Ibi byose bikorerwa kuri 0 kilometero n'amakambi. All these things zinafanyiwa on 0 kilometer. Sina gisirikare gusa, muzi ko muri Kongo twari dufite ibihumbi bigera 20 bya MONUSCO. Tulikuwa na MONUSCO pia more than 2000. Hari kambi ya MONUSCO iri mu Minembwe, MONUSCO camp in Minembwe. izo ni ngabo za UN Hizo ni sasa ni soldiers hapa, ni Umoja wa Mataifa zaje gucunga umutekano. zimekuja sasa kuangalia ama kulinda watu na vitu zao. Ariko Minembwe yahiye Lakini bayi, sasa Minembwe imeungua hari wakiangalia. kambi ya MONUSCO iri mu Mikenge yahiye bayirimo, Mikeke area kuna camp ya MONUSCO. hari kambi ya MONUSCO iri mu Bijombo yarashize bayirimo. Bijombo imeisha na MONUSCO ilikuwa. Rero igihugu kirashira, inzego z'igihugu zireba, Nchi sasa imesambaratika na serikali. kugeza aho twaje kwisanga tubumbiwe mu gasantere kamwe. Until sasa we realize that we are close one area. Kuba tukiriho rero cyagenze Sasa kwa sababu sisi tunaendelea kuishi, nini imefanyika? tumaze kubona ko nta nzego z'igihugu ziturinda. Hata sasa kuangalia ya kwamba serikali pia imetutulia mbali. Icyo gihe cyose twavuzaga induru ngo tutabare, Sasa hiyo miaka yote tulikuwa tukilia tunakufa. niho havuye igitekerezo cyo kuvuga ngo ubwo twabuze aho turwanira reka turwane. Ndio sasa kulikuja neno ambayo inasema tujipiganie, wacha tujisaidie. Iyo twirwaneho yavuze gute cyangwa se niki? Hiyo sasa tujipiganie imetoka wapi na imekujaje? Ni abaturage bavuze ngo ubwo tudafite abaturwanira reka turwane. Ni civilian ambayo walijiunga pamoja wakasema, je, hatuwezi endelea kukufa kama ng'ombe, wacha sasa tujipiganie. Batora ikoni, Sasa wamechukua fimbo, wengine walichukua panga, wengine walichukua shoka. turinde akagace dusigayemo tibatwirane ngo bagume batwirane. Sasa wakasema kwamba wacha tujilinde sisi na tulinde sasa hii area, tusimalizike ama tusiishe kama. Ntabwo tuje inyuma ngo tuge guterana. Tutaenda sasa nyuma ati twende kupiganisha watu. Sasa wacha sasa tujifanyie sasa our self security. Nguko rero uko twirwaneho irinze. Ndio hivyo sasa
hiyo twibwane wamba tujipiganie tujisaidie iko hapo. Nibyo twumva kuri media ngo twibwaneho ngo mutwe twaje ibigwanisho kubagire ibinyoma byose. Kuna vile watu wanasema ya kwamba twibwaneho ni labda ni group ambayo inasimama kupiganisha nchi, lakini ni uongo. Ico ni kinyoma cyane, uongo tupu. Rero ibihe turimo uyu munsi ni bihe. Lakini sasa leo 8% y'abanyamulenge bari mu bunge ya Wanyamulenge wako in a very different countries, refugees. Barasangaye bamwe bari hano mu gihugu cya Kenya, wanasambaratika, wengine wako hapa nchi ya Kenya, wengine wako Rwanda, wengine wako Uganda, wako Burundi, Tanzania, na wale wako Amerika, Australia na kadhalika. 20% isigaye 20% ambayo imeremain, 20% remains in the basigaye muri Mulenge, ambayo wanabaki huko Mlenge, bari muri cas de déplacement. Sasa wako sasa kwa wakimbizi kwa kambi ya refugee pia kwa nchi yao. Abo rero tibarizwa n'ingabo z'igihugu. Hao sasa hawana security kutoka kwa serikali, barinzwe n'ivyo biremeye bya sasa wamecreate hizo weapon za kuwasaidia sasa wasikufe kesho na kesho. Bakoza marondo serikali wamefanya sasa the circle of the because of protecting themselves. Murayo makambi bari muri Kwa hizo camp leta tachibafasha, government hatujapata imiryango y'abantu babaretse tubafasha, Umoja wa Mataifa pia, UN tachibafasha, UN tachibafasha, UN usaidizi kidogo, abafashwa n'abandi rero tacho bafashwa na kitu, hakuna kile ambacho wanasaidika. bafashwa n'abandi rero. Sasa wanani wanawaangalia Hizo kambi bazungumzwemo, hizo refugee camps? Ni dukeya tuvamo n'ababo bari hano Kenya, kidogo chango kidogo ambayo refugees wanawasaidia nito tuanisi. Hiyo ndio chakula wanakula. Hanyuma rero At the end situation barimo ni iki? Situation ambayo they are passing through, bari mu nzara itarigeze iba ku Munyamulenge, wako na njaa ambayo si ya kawaida. abana b'Abanyamulenge ko barishwa n'inzara na bwaki, watoto wanakufa kwa sababu ya kukosa chakula. Igitangaje kibabaje cyane, Sasa kile cha kushangaza na kile cha huzuni, ayo makambi barimo those refugee camps sanzira bafite yo kwinjira no gusohoka, hawana njia ya kutoka na njia ya kuingia. twe n'abamayimayi. Sasa Maimai inakava hizo camps. Kugira ngo ugereyo gusa keretse wurira indege witore mu nene. Kama unataka sasa kufika huko lazima uchukue ndege, na hiyo ndege watatoa. Inzira zo hasi zose zirafunze njia zimefungwa. Hii miaka 5. Ibo igitangaje ibo abandi ayandi mako duturanye barinjira bakaba mu Minembwe, bakinjira bagasohoka ntabwo tubagira. Kile cha kushangaza neighbors ama wakongo wengine wanatoka bila shida, ariko twebwe Abanyamulenge aho Wanyamulenge ambapo walipo nta muntu wija ntawo sohoka, kuna yule anatoka, kuna yule anaingia, usohotse gato kurico. Sasa kama umetoka hapo ni kifo. Ikibabaje giteye agahinda tugezeho uyu munsi, kile ambacho kinahuzunisha kwa leo, bamaze kubona ko twiserke twirinde umutekano, walipoangalia ya kwamba tumejaribu kujilindia security wenyewe, batangiye gufunga abantu. Sasa wameanza kufunga watu, kandi bafungiye muri Kivu, na yule ambaye wanamfungia South Kivu, uwo bafatiye muri Minembwe, yule ambaye wanashika hapa muri Minembwe haezi kuwa prison Minembwe, haezi kwenda Uvira, akiurizwa indege direct Kinshasa, anaenda direct in capital city. kubera iki Kinshasa? Kwa sababu nini Kinshasa? Barashaka ngo bafungirwe ahantu hatagera abantu, wanataka sasa wafungiwe mahali watu hawawezi kuwabasubira, hakuna wale watawatembelea. Ikibabaje rero muri uko gufungwa, kile ambacho ni cha huzuni sana, nuko noneho abaexpert bamwe babafashije, ni kwa sababu sasa those experts basohoye liste ndende bagomba gufatwa, batangiye gufatwa, wametoa sasa list ya wale ambao watatibiwa. Urugero ba Dr. Lazare
barayabafasha. Example, Dr. Razar. Ibaza iyo liste ngo ni liste y'abagizi ba nabi twaje ibigwanisho bashizemo ba askofu tebetebe. Hiyo list imetolewa, kuna maaskofu pia wanasema wao pia wanasababisha security. Baya ba maimai batwigize ujya tibarafa. Maimai hawajashikwa kamwe. Bali mu gihugu baridegeje. Sasa wako sawa, wanakula, wanalala. Na abandi bakomeje gusaba declaration zo kwica na wale. Iminiti 5 ni mikeya. Dakika 5 mimi kwangu ni kidogo. Ariko ndihuta. Lakini nitaenda kwa kasi. Kuvuga abantu bacu bamaze gupfa. Kusema wale watu wote ambayo wamesha aga abatarahabaye bogira ngo nukubesha. Wale labda wenzetu wa Kenya mnaweza fikiri labda ni uongo. Kuva intambara ibaye. Since vita ianze abantu bapfusha abantu benshi mbere ni iwacu mu Bibokoboko. Watu ambao walipoteza watu wengi ni kwetu Bibokoboko. Barya abanyakabera mwumva na abantu biwacu. Wale watu ambao walikufa huko Kabera ni watu wa huko kwetu. Abantu babivumu. Watu wa Bivumu hapo. Abantu bamagaja. Watu wa Magaja hapo. Abantu babibokoboko. Watu wa Bibokoboko. Bapfuye bazira karengane. Walikufa hivyo hivyo, waliuawa kabisa. Bazira ko ari abanyamulenge. Kwa sababu wao ni wanyamulenge. Urya munsi ni muri 1996. 1996 hapfuye abantu 500. Kulikufa watu 500 jamani. Hapfuye abishwe 300. Kunao watu 300 waliuawa. Abagiye amateka 100. Wale ambao walienda matekwa ni 200, 200. Bose bakaba 500. Wote sasa kwa ujumla ni watu 500. Nibo bamwe batawe kwa Mbogo babahambiriye bakazabata mu mazi. Wengine wao walifungwa na kamba wakatupwa ndani ya maji. Abandi bari ko babicisha amacumu mu Rweba. Wengine wao walikufa kwa ajili ya mpanga na mkuki. Bapfa bazize ko ari abanyamulenge. Wale wote walikufa kwa sababu wao ni wanyamulenge jamani. Intambara igeze za Bukavu za Uvira. Vita ilipofika Bukavu, Uvira hapo ababembe barazamuse. Wabembe walipanda milima. Baza kutwica turi muhira. Walikuja kutuua tukiwa hapo vijijini. Tutarabasota. Sisi hatukuwa maaskari jamani. Ariko batwicira ko turi abanyamulenge. Lakini watu waliuawa kwa sababu ni wanyamulenge. Abo nibo bantu bapfuye iwacu. Wale ndio wale watu tulipoteza kijiji yetu Bibokoboko. Abantu 500 mwikubitira. Watu 500 at 500 people at once. Ibizabaye ejo bundi. Vile ambavyo vilikuwa juzi pia. Twebwe intambara itangira mu 2017. 2017 vita vilipoanza. Yagumye kuba ku Ndondo na za Minembwe. Ilikuwa hapo juu ya milima mirefu na huko Lulambo. Ariko ntiyashoka igeri wacu. Lakini ija Bibokoboko. Habaye mu 2000. 2000 mu kwezi kw'icumi. Mwezi ule wa 10. Inka zari kuri Kirisi za ruguru zirahunga. Ngombe zilikuwa hapo Kirisi zilikimbia vita. Ziraza ziji wacu. Zikaja kwetu Bibokoboko. Zigeze iwacu. Zilipofika kwetu. Zihagararira ahantu ngo ni Marinde. Zimesimama hapo Marinde. Ni muri groupement y'Abasimukuma Sud. Ni groupement ya Wasimukuma Sud. Chef de groupement yitwa Kibwe. Chief alikuwa anaitwa Kibwe. Uwo niwo munsi intambara yatangiye. Hapo ndio vita vilianza. Bahicira umwana nijoro, umwana w'abahenda. Mtoto mmoja alikufa, alifariki hapo akiuawa. Umuhungu wa Kasa. Mtoto wa Kasa. Niwo munsi bamwica. Ndio siku sasa huyo mtoto aliuawa. Nanone baragaruka basubira hirya. Walirudi pia. Banyaga inka za Elisha wa Budederi. Wameenda na ngombe za Elisha Budederi. Zinyagirwa muri groupement y'Abatombwe. Zikaenda zikiwa hapo area ya Batombwe. Kwa chef de groupement Temberi. Chief alikuwa Temberi. Zinyagwa n'abafurero bajana n'umwungeri. Wafuliru walienda na hizo ngombe, wakaenda pia na mchungaji wa ngombe. Baragenda bazijana Nganji. Walienda wakaenda nazo huko Nganji. Nanone nyuma inka zirahunga zivayo. Hata hapo ngombe pia ziliendelea kukimbia, zikatoka hapo. Ziraza zishitse mu Gafurwe. Zilipofika Gafurwe. Batema inka z'umugabo w'Abasinzira. Walikata ngombe za mzee wa Basinzira. Batema inka 8. Walikata na panga ngombe 8.
ngo buce batemizanje 12. After mimi mwenyewe Kigogoro wakakata ng'ombe zangu 12. Ngo haje kumaringa. After 1 week bateminka za neza 50. ng'ombe 50 zilikatwa na panga. Hagwa inka 40. Ng'ombe 40 izindi zakize n'inka nk'10. ng'ombe ambayo zilipona hizo vidonda ni kama ng'ombe 10. Iminsi mike yitambutse. After few days niwo munsi batemye inka 200. ndio siku sasa walikata ng'ombe 200 na panga. Bakubita umugabo w'abasinzira ngo ni Muyehe. Muyehe akachapwa sana na viboko. Basiga bazi ngo yapfuye. Sasa wao walimuacha wakifikiri labda ni maututi ama ni mfu. Yaje kuzuka gusa. Alikuja kuamka ariko bazi ngo yapfuye. Ilikuwa ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, lakini wao walikuwa wamefikiri labda amekufa. Bukeye banyaga inka za Rivuzi wabongera. Kesho pia wakabeba ng'ombe za huyo Rivuzi wabongera. Arazikurikira. Alienda kurudisha ng'ombe hizo. Ngo zari muri groupement ya Barara Seed. Zilikuwa kwa groupement ya Abasi. Barara Seed. Yes, Abasi. Kwa Nyembwe huyo arazikurikira. Alienda nyuma ya hizo ng'ombe. Ngo ashike bamwicira kuri Mutambara. Waliuawa kwa hiyo mto Mtambala. Muri groupement ya Gisasu. Kisasu hapo ndio aliuawa jamani. Ubwo banyaga inka z'umusinga muri Kabembwe. Walienda na ng'ombe za mzee mmoja ni Musinga hapo Kabembwe. Uitwa ngo ni Mezake. Ng'ombe za mzee Mezak. Ngo buce banyaga inka za Mututsi. After walienda na ng'ombe za Mututsi. Ngo buce bica Senkara akauawa hapo. Bamwicira kuri Mutambara. Aliuawa kwa mto Mtambala. Yicwa n'abapfurero n'ababembe. Wafuliru wabembe ndio waliua huyo mzee. Nanone nyuma hapo kidogo baraza bajana inka zo kwa Kavoma. Walikuja wakachukua ng'ombe za mzee Kavoma. Ngo bamare kuzitwara. After kwenda na hizo ng'ombe, nyuma baraza barongera kandi batwariza Kanezia. Nyuma walikuja wakachukua ng'ombe za Kanezia. Bamaze kuzitwara abahungu barazikurikira. Vijana wake walienda nyuma ya hizo ng'ombe labda waangalie kama watarudisha. Bakubanutse. Waliporudi ama waliporejea, naho baje kutwisha. Sasa wakija kutuua, bafashe umusirikare wo mu Nyindu. Walichukua askari wa kabila la Wanyindu. Abariwe batwohereza ngo aje kuturinda. Yeye ndiye walituma enda uwachunge ama uangalie. Umukoloneli bitwa ngo ni Kidaringi. Anaitwa Kigaringi. Babana ngo babe gukurikira izo nka rero nabagabo. Au wazee walipoenda sasa kurudisha hizo ng'ombe, arabatega arabica. Yeye mwenyewe aliwaua jamani. Yica umugabo w'Abagabika. Aliua mzee wa Bagabika. Yica umugabo w'Abadinzi bamuvuze ngo ni Rumanzi. Aliua Rumanzi w'Abadinzi. Yica n'umwana w'Abanyabyinshi w'Abagigi. Aliua kijana la Banyabyinshi. Uwo munsi arabica. Iyo siku sasa huyo jeshi aliua watu jamani. Ngo buce abantu barema isoko. After watu walienda sokoni, ngo bamare kurema isoko abaheza abasirikare bo kubaherekeza. Aliwapea watu wa kuwasindikisha ama maskari wengine. Arababwira ngo nibagera mu nzira babice. Aliwaambia ukifika njiani huwa au watu. Baragenda ngo bagere mu nzira. Walipofika njiani, barahindukira barabica. Haki waliwaua tena. Niwo munsi bica Rumanzi na Zakaria. Ndio siku waliua Rumanzi na Zakaria. Bakomeretsa Munyamahoro aragenda ku bitaro. Munyamahoro akawa ameshutiwa ameenda hospitali. Umugore w'Abadinzi ngo abone intumbi zishitse. Mama mwingine hapo walipoona maiti zilipofika, nawe yikubita hasi arafa. Mama huyo alianguka akakufa. Yicwa n'ishavu arafa. Akakufa kabisa kwa sababu ya kuona ile maiti. Abantu barafa. Wale watu walikufa hiyo. Nyuma baraza batwara inka za Muhoza mu Magunga. Nyuma walikuja wakaenda na ng'ombe za Muhoza Magunga. Nyuma baraza batwara inka za Chef Rawi mu Magunga. Wameenda na ng'ombe za Chief Rabani mu Magunga. Ubwo bwose duhaye dukinga amaboko. Hapo haki tulikuwa tunalia. Musumwe nabonye abagabo batanga inka 33. Siku moja wazee walikaa wakasema wacha tutoe ng'ombe 33 cows. Ngo baziheza abanotabule n'abachef de groupement. Wanasema wacha tupee hao chiefs. Ariko nanone biranga bibubusa. Lakini ilikuwa kama bure. Bisanka kwa kundi bavuze ngo ntawo kwezi ndayo umugome. Ikawa uwezi waonga juu sasa wakusaidie. Ngo aho kwezi ndayo umugome ngo mara umusenyi muruzi gusa ariko nti wakasema sasa kupea maadui tena shukrani ni mambo ya kushangaza, ni mambo shida.
minsi 13 tarehe 13 z'ukwezi kw'icumi mwezi wa 10 baradutera. Sasa vita iliripuka hapo tena. Uwo munsi bica abantu 3. Siku hiyo waliua watu 3. Bica umwuzukuru warivuze umwana wabongera. Kulikufa kijana mwingine hapo. Bica umugabo w'abagwera. Mzee mwingine w'abagwera alikufa. Bica n'umugabo w'abagorora. Mzee mwingine w'abagorora pia alikufa hapo. Batwika magunga ya mbere ni ya kabiri. Wakachoma magunga 1, magunga 2. Umunsi wa 4 siku sasa on Thursday abasirikare baraza ngo baje kudutabara. Askari walikuja kwa wingi ati tunakuja kuwa support nyinyi. Naho bababwiye ngo nibashika ntibarasa. Na pia waliambiwa hapo msikuje. Ndagenda nje kubatega. Mimi mwenyewe nilienda kuwakilisha. Nangira umukiza na Shore Ingabo. Sasa mimi na Ngira umukiza na Shore Ingabo tulienda kuwaleta. Bukeye ndabashorera. After mimi nilienda na wao. Ndabarenza mu Rulimba. Nikawapeleka huko Rulimba. Kwa Rushingana hapo. Ngo nkubanuke. Niliporejea mbona banserutseho. Nikaona pia hao wamekuja. Niwo munsi Hekima fa. Ndio siku sasa Pastor Hekima alikufa. Nundi mugabo w'abanyabyinshi. Na mzee mwingine hapo. Barabica. Wameuawa. Batwika Kavumu. Waliunguza area ya Kavumu. Abantu barabomoka. Watu kwa wingi walikimbia. Abantu bageze Baraka. Walipofika Baraka. Barashika Baraka nanone barabica. Baraka pia watu walikufa wengi sana. Baharasira umusore uri hano ngo ni Munezero sinzi niba yaje. Munezero sijui kama ako hapa alishutiwa. Bahicira Zaburoni directeur umugabo w'abahenda. Director wa shule anaitwa Zaburoni alikufa hapo. Bahicira nundi mwana. Kuna mtoto mwingine hapo aliuawa. Imihana yose barayitwika. Area zote zikaungua. Umunsi wa 4 Hekima bamwisha umunsi wa 4. One day on Thursday Pastor Hekima alipofariki. Na gatanu bica Bukuru wa Nkubiri. On Friday Bukuru pia akafariki akauawa. Bica umwana w'Abasinga. Kijana mwingine wa Basinga. Bica umwana w'Abarundi. Kijana mwingine wa Barundi. Bica Mukabudeyi. Madamu Buderi pia akauawa. Bajana abantu b'amateka 52. Wameenda na watu matekwa 52 persons. Bamaze kubashitsiriya. Walipofika na wao huko. Bica umwana wa Makongo. Wamemuua kijana wa Makongo. Bica umwana wa Bukuru wari wapfuye. Mtoto wa Bukuru pia marehemu pia. Abakonda bita ngo nabana gariko barabagabo. Mimi nasema ni watoto kwa sababu mimi ni mkubwa kuwaliko, lakini ni watu walikuwa watu wazima. Bica n'umwana wa Semugenzi. Mtoto wa kijana wa Semugenzi pia. Abandi 48 barakubanuka. 48 pia wakarudishwa. Nanone bazamutse bageze muhira. Walipofika nyumbani. Basubiyeyo. Waliporudi. Bica Rabani w'abanyabyinshi. Wakaua Rabani w'abanyabyinshi. Bica Zamungu w'Abagorora. Zamungu pia clan Bagorora. Bica Pascal. Bica na Sombo. Sombo pia akakufa. Batwika imihana 30. Vijiji 30 zimeungua kabisa zikaisha. Bibogobogo yarigizwe n'imihana 31. Bibokoboko ilikuwa imejengwa areas 31. None abantu bikuye mu muhano. Lakini sasa siku ya leo until today watu wako wamekumbwa mahali pamoja. Yindi mihana yose. Areas zingine zote vijiji zingine yose barayitwise. Yote haiko tena imechomwa kabisa. Bafite amahoro y'ikilometero kimwe. Wako na amani ya kilomita 1 pekee. Imbere ni kilometero kimwe. Mbele ni 1 kilometer. Inyuma ni kimwe. Behind ni kilomita 1. Nuko niko bameze. Hivyo ndivyo kuliko jamani. Ariko ibyo byose byakoze leta ya Kongo. Lakini yale yote hakuna ambaye alifanya hivyo isipokuwa government ya Kongo. Umunsi nkazo kwa Gatabana zinyagwa. Wakati sasa ngombe zimeenda pia. Gatabana wabasita mu Minembwe. Za Gatabana wabasita. Umusirikare yaragiye azaka ya Kutumba. Askari moja alienda akazitoa kwa mkono ya Yakutumba. Ngo bucara duhamagara tuja kuzireba. Kesho kutwa alitupigia akatuambia kujeni mchukue ngombe. Ngo tumare gushika Baraka amaze kuziduhereza. Tulipofika Yakutumba alipotupea ngombe hizo. Colonel umusirikare amaze kuziduhereza. Colonel huyo alipotupea hizo ngombe. Haza Kabembe kamba ya kabutura. Kuna mbembe moja alikuja amevaa short. Karavuga ngo gafite ijambo. Amesema nipeeni neno moja niongee. Karamubwira ngo izi nkano uzitanga Yakutumba yantumye.
Alimwambia Yakutumba amenituma. Uzinkano zitanga arakora igitangaza. Ukiachilia ng'ombe hizi ziende atafanya mambo ya maajabu. Bari bahamagaye Baraka yose ba Anere. Walikuwa wameita Baraka, watu wanahusika na security. Inka bari bamaze kuzinshikiriza na Ngirumukiza. Ng'ombe mimi nilikuwa nimepewa hizo ng'ombe mimi na Ngirumukiza. Colonel arampindukira narambwira ngo amagambo arahindutse. Huyo kiongozi aliniambia mambo imebadilika. Ngo kibukira aranze. Amesema nini? Ngo kibukira aranze inka ntizigende. Amesema ng'ombe haziendi, nimekataa. Inka ndasubiye ndazisiga. Mimi nimewacha ng'ombe hizo tena. Amaze kuzinshikiriza ndataha. Aliponipea hizo mimi nimeenda. Abantu bapfuye muri intambara y'ejo bundi wacu. Watu wamekufa kwa hii vita ya juzi. Bose ni 33. Wote kwa ujumla ni 33. Watu 33. Uwo Kidaringi niwe wazanye Kaminzo bamukura Fizi. Kidaringi ndiye amekuja na Meja Kaminzo akitoka Fizi. Arashikara mufata amuheza Babembe arabwa basagwe ku Cambu. Yeye ndiye alimchukua amempea Wabembe. Bamwicira mu Rweba. Wamemuua Rweba. Amakuru yacu ateye agahinda. Mambo yetu ni ya kushangaza, pia ni ya huzuni mingi sana. Ariko hari Imana. Lakini kuna Mwenyezi Mungu. Kuna Mungu. Tukaba dusaba ubutabera. Sisi tunaomba justice ngo buturenganure. Wafanye mikakati, wafanye kazi yao. Tukaba twihanganisha ubwoko bwacu. Farijikeni Wanyamulenge. Ngo mwihangane. Farijikeni kabisa. Nta mvura itazihita. Hakuna mvua ambayo ishi. Uriya mwana uvuye ahangaha, uyu mwana avuze ijambo ryiza. Msichana ambaye anatoka hapa madam, ko baratwica, wanatuua, abandi bagafunga abagore kuzara. Wengine wanasema wamama wasiendelee kuzaa. Tutachisi cyaha ngo ntibazoja mu ijuru. Tusiposema sasa hiyo ni dhambi ambayo hamtaenda mbinguni kwa sababu ya hiyo. Ariko kandi siko mvuze ko batazoja mu ijuru. Lakini sijasema kwa sababu mimi siwezi hukumu. Ariko izija guhona zazihona mu ruhongore. Zaeni jamani. Inka zija gushira zishira mu ruhongore. Ngombe ambazo zinataka kuisha ama ngombe zitakazoisha zinaisha zikifungiwa kwa nyumba yazo. Ejo hacu hazaba hasa gute? Kesho kwetu kutakuwaje jamani? Muzare mwokagira Imana. Zaeni mujaze hii ulimwengu. Nageze ngira ngo none abagore ne babifite mu ruhare. Mimi nilikuwa nasema labda wamama ndio huwa hawataki kuzaa. Ariko Imana ishimwe kuko abagore batabifite mu ruhare. Lakini asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wamama wao wako tayari kuzaa. Igisigaye ikibazo gisigariye hehe? Kitu ambacho kinabaki ni wazee. Gisigariye. Ni wazee waongee na wamama. Ubutabera buturenganure. Justice, we need justice. Kenya idutabare. Kenya, nchi yetu ya Kenya. Nandi mahanga mzungu. Tunawaomba sana Umoja wa Mataifa pia. Harakabaho Abanyamulenge. Ni vizuri muendelee kuishi Wanyamulenge. Harakabaho natwirwaneho. Ni vizuri pia hao ambao wanajipigania waendelee kuishi jamani. Murakoze rero. Asante sana mzee. Murakoze. Asante sana. Ne umuhesho wa magambo. Asante MC. Masaa yameenda. Ariko turakoresha minute 5 waduhaye. Dakika 5 ambazo tumepewa. Kuko mu karere ka Rurambo nta sababu mkoa wa Rurambo nta ntambara yatinze cyane. Hakuna vita imekawia muda mrefu. Ariko yazanye imbaraga n'isuri. Lakini imekuja kwa kasi sana. Kuko ni nkaho niho bari bagiye kurangiza handi hose bari bahamaze. Hapo ndio wamemalizia kozo walikuwa wamebomoa mikozi nyingine zote. Bari bamaze kurangiza kila cyo hagati. Walikuwa wamemaliza hiyo mkoa katikati. Bagisenye gishize. Ilikuwa imebomoka vizuri. Bapangira Rurambo bafite force nishi. Wakapangia Rurambo wakiwa na nguvu nyingi sana. Rurambo yatewe ku minsi 24. Ilikuwa siku tarehe 24 mu kwezi kwa 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2021 mwaka wa 2021 mwaka wa 2021 iterwa n'abamayimayi ishambuliwa na maimai n'abambari bari ditabara na wale wa Red Tabara baturutse mu Burundi walikuwa watoka nchi ya Burundi bateye baturutse ahantu hatatu walishambulia kutoka njia tatu baturutse inzira ya Masango baraza binjira za Gitembe baraza njia Masango wakaingia paka Gitembe abandi baturutse za Gitoga bambukira za ahantu bita Nyagisozi wengine wakatoka Gitoga wengine Nyagisozi abandi baturuka za Gogwe bafunga inzira y'Icyambu cya Bijojwe wengine wamefunga mto wa Bijojwe bararwana
wakapigana, abantu barahunga, watu wakakimbia, bambukira bose baja hakurya y'uruzi, wote wakavuka ngambo ya mto, kuko bari bafite imbaraga nyinshi cyane, sababu walikuwa na nguvu nyingi. abantu bagerageje gukinga amaboko nguko bimeze ute barindwa, walijaribu kujikinga, kila mtu akishambuliwa huwa anajitafutia defense mwenyewe. Irashira abantu bose bagerageza kukinga. Siku 3 zimeisha wakijaribu kujificha ficha, ariko nanone ntibyashobotse, lakini haijawezekana. abantu barasenyerwa, watu wakashambuliwa, baramanuka bika Zararambo, wakashuka paka wakafika kwa Rurambo, ni misozi ija muri Moye Plateau yikira za ile milima yote karibu na barabara na za Bwegera, ile milima ya Bwegera, bahungira za Bwegera, wakakimbia Bwegera, bahungira za Kamanyura, wakakimbia Kamanyola, bahungira za Nyangezi, wakakimbia Nyangezi, abandi bambuka imipaka baja mu Burundi mu makamba, wengine wakavuka mpaka wakaenda Burundi na Rwanda, abandi baja mu Bugande, wengine wakaenda nchi ya Uganda, baja mu Rwanda, wengine wakaenda Rwanda, abandi baja mu gihugu ca Kenya, wengine wakakuja nchi ya Kenya. Ico intambara yatwaye ibintu byinshi. Hii vita imebeba mambo mengi. Yaisha abantu 5, iliua watu 5. Umudamu umwe n'umwana batwikiwe mu mazu yitwa mu Rudefu. Mke mmoja na mtoto wake walichomewa kwa nyumba katika mkoa wa Rudefu. Aho ngaho hapiriye umuhungu bitwa Ndasimurwa. Kulikufa kijana ambaye anaitwa Ndasimurwa, n'umuhungu wiwe wa mukuru wiwe na ndugu yake wa mkubwa wake. Iraza kandi ngwigere hari ya za Remezo. Ilipofika Remezo hiyo vita, umusore bitwa Mporana, kijana anaitwa Mporana, nundi mwana wa Rwinikiza sinibutse izina ryiwe, kijana mwingine sikumbuki jina lake, nundi muhungu wa Herman, na kijana mwingine babake Herman. Akomereye kundi mugabo, akaumia mwanamume mmoja, yaje kuvurirwa hari ya za Bwegera, alikuja kutunzwa katika hospitali ya Remera, arakira, akapona. Hanyazwe ibintu byinshi, kulinyanganywa mambo mengi, inka nyinshi cyane zidafite umubare, ng'ombe nyingi bila idadi, ibitungwa byinshi cyane, kondoo wengi sana, hatwitswe imihana, kulichomwa villages igera ku 18, villages 18, hahiye imihana ya Gitembe, village ya Kitembe, Gitembe y'abazigaba, Gitembe y'abatuganyi, Kitembe ya wazigaba, Kitembe ya watuganyi, mu Rurambo ahitwa mu Rurambo Gashama harahiye, Rurambo Gashama pia imeungua, ahitwa mu Rukuka harahiye, Rukuka ikaungua, ahitwa mu Bijojwe harahiye, Bijojwe ikaungua, ahitwa umuhana wa Nyabujeje harahiye, village ya Nyabujeje ikaungua, ahitwa Marungu harahiye, Marungu ikaungua, ahitwa Ryakamogo harahiye, Ryakamogo ikaungua, Gahusi yarahiye, Gahusi ikaungua, Gitoga yarahiye, Gitoga ikaungua, Muramvya yarahiye, Muramvya iliungua, Shishi yarahiye, Shishi iliungua, Mibanda yarahiye, Mibanda ikaungua, n'indi mihana myinshi cyane, na villages nyingi sana. Kukombora umwanya no kubaha amategeko, kuomba muda na kuheshimu sheria. Reka tugarukire hano. Acha tuachie hapa. Reka nsaba umuryango w'Abanyamulenge, acha niombe familia ya Wanyamulenge, ubwo twibuka ibihano byatubayeho, tukikumbuka zile tabu tumekumbana nazo, tuza twibuka kandi twiyubaka, tujikumbuke na tukijenga. Ntabwo tuzapfa nk'uko umwanza bishaka ngo dushireho, hatutakufa bile adui anavyotaka. Dufite Imana yaturemye, tuko na Mungu ambaye ametuumba, iyo niziturinda, iyo ndiye natulinda. Niyo leta ya Kongo yodutererana, hata leta ya Kongo ituachilie kivipi, Imana yacu irahari. Mungu wetu hawezi tuachilia. Yakuye Danieli mu rwobo rw'intare, metoa Danieli katika la simba, yazuye Lazaro wapfuye, mefufua Lazaro amekufa. Iyo nizikora cyagihe abantu bavuga ngo biracitse, iyo ndio nafanya wakati wanadamu wamekata tamaa, zizana ibyiringiro byayo, naleta farada kwetu. Turasaba ubutabera, tunaomba haki itendeke. Kongo nihaguruke ihamagara abacyanyi babo ibafunge, Kongo isimame na ifungue watu wetu. Turasaba inkiko mpuzamahanga, tunaomba Umoja wa Mataifa guhagurukira no kurwanya kuguhana bahano abatugiriye genocide, kusimama na kutenda haki kwa wale wanaofanya genocide kwetu. Ahasigaye tugira Imana, tukue na Mungu, harakabaho Munyamulenge, ukue Munyamulenge, harakabaho ubumwe, ukue umoja, harakabaho n'agakondo yacu y'Umurenge, ukue pamoja na gakondo yetu. Imana ibagirire neza.